ukusuguje nese nukuri kose umwana wagiye igicuku none isaha 7 zikaba zibaye ndahangaha negamye isaha kunti zigize yewe gore wangaha saa 9 zirabaye n'indwamagaye Imana runezerwa yego sha muraho neza data twaragwaye sinokubwira ndi ku musego nararwaye ndi ku musego kabisa nyoko ejo bundi ni wageze ahangaha kuma kumubwira ibyanje nyine ko naboreye mu nzu uraha hafi se oya ngwino ngereho nararwaye ni karibu nukuri kose ariko mwana we shema wumiye ku musozi wumiye nebiki kweli iwe umubiri uzujyana wose umubiri uzujyana ariko umwana wantaye ndaha ku musego kuko ntayatekereza ko nanje nimbeshwa ngo nuko ntacyo ndi mu gutamira ko ntayatona ko njyewe hari icyo nafata ninde wacu ni mwana Regisi karibu shana karibu ngaho kuri urugo rugi ndabishobora se ko ibuka sunika kuboreye mu nzu karibu data narahwereye nukubora se narabuze ngwino tambuka wicara akora hiri ura neza komera sha turashima Imana ni wowe nishi seko ndabona wahindutse nimbara amavuta urimo kwisiga cyangwa nuko urwaye ndabizi nukuri kose nuko usanga ari uko urwaye usanga mu byute gutiye pfu tumeze neza naragwaye naboreye mu nzu muraboza aho reka tugizeho turaduka mpambirinze naraboze bitunganya abana barimo kubita mu mazi aho ngaho ejo nariko numva mwana ntuzayaguma kwivugisha ngo babitaye mu mazi ukuntu mu bashize naragwaye kamwe rw'abana ndi ngo bimenya umubiri wanze kunyica ngo mfe ni rwayona ko ngo yona ntaje bivuze gucenda Imana yongaya ariko nararwaye akoze ko mpano bakubitemo n'amagripe riki byose ga turira guhitanye byose najyazura kurya ikinyisha impfu zaje ari nyinshi ariko nabuze urunyica niko rwabuze nabuze urunjana niko nabuze gusa ariko indwara zo zirakuzuranye zaje wanje ariko ibyo byawe zarimera nk'ihombo kuzuja mu bantu niyo vutura ntogira nti ariko none iyo nagwaye yansinze mu nzu kandi umaze nko gushira neza yansinze mu nzu sinkice gukanamye negama ese uko n'ukwezi kwa kangahe umaze ko ndeneza amezi abiri ndaha ku musego kuva gacagiye runezerwa yagiye nuko namatemba shara abana nabo isapo yanje nico kizaki bagitaye iyo ngenje zakinkwira umutwe biraga umutwe munini umutwe ariko ko ari nkibaze nari nkubwe nari maze amezi abiri abiri yarashize ndaha ku musego
amafaranga niyongerere. sinaza numva bavuga ngo ufite ubukwe bw'akuzukuru. Ubukwe bwarabaye Bwarabaye kandi mwashingiye uriya mwana akiri muto muze. uriya abana bino mishyashya se, umwana wari usigaye ucuruza pireteke itamugani wabo yari abizi cyane, azi na telefone. Kuri ubu yari ariho gugwa gahunda kweri. kari akanyabwenge. noneho naraje nza mu Rwanda nza kugumaga kwivuza, nuko byanze nuko noneho ndaza ngere mu Rwanda, kumvaga ko nagezeyo karampamagara ati sokuru namenye ko waje, ati none ga natekereje gushakwa. Ese niko wabonye? nuko natekereje gushakwa kandi nabonye umuhungu w'umusegege n'uw'abanyabyinshi, none gumpitiremo kuri agati kadakisanzura kuri se kakanyegeraga nije sekuru abana se abuzukuru na basekuru. nuko ndavuga ati none ukaguma gakundangira mu basegege wowe ariko kambwira ndamugashimira cyane kuri abana basegege bazabanya kuri cyane. Umwana tukaba twarabanye ndamuzi, nuko ndamubwira tubwo ari mu basegege tugenda ise ndamuzi nabanye na twarabanye nabo iyo mu Mutenja, kumaga kumushimira kandi akubwenge cyane, très intelligente. nuko noneho sazanye igifaransa ngo ndangizega ayo igifaransa gaco nari nkizi. nawe mubwira tugende guje kuwo nguwo kandi nturebere ku mapata afite. ati ivyo nanje narabigenzuye narabibonye. nuko nano ndavuga ati nturebere ku mapato sai namyengira igikomere mu muhogo. nuko coburo wakorora ni arambwira ati n'umwana bagumye nyine kuririmba ni korari karamushima nako kubera ko nanje nari nzi ababyeyi be, karamushima. ndazaga karambwira ati sinokora gukwe utabujemo. namanza kuri 2 z'ukwa 12 umwaka ushize namatega ndagira ngo ntibeshe byabaye nko mu 17 z'ukwa 12 nyine. nuko ndaza nari ngifite nyine agatege iyo mu Rwanda bagumye kumpeza ibinini biguma kumfasha. ndazaga ndahurukamba mu bukwe bw'umwana, ariko ako kana nakanyabwenge cyane, très intelligente, intellectuel. nuko nakana kize kaka intellectuel. nuko nagashingiraga uko gaburarangira. noneho ganaraha nyine nguma gutegereza mwana se matungo nanje nageza aha yabaye mu bukwe ngo arangizega yamavuga ati ndagiye mu kazi. iriyaga bo baba bafite iminsi bahawe muri kampani zabo, uri mu gukorana n'ababirigi iyo muri Belgique mugani wabo. ariko sinzi umuntu wigaga kumbwira ndango nura muhungu uyu muhungu wa nani okwande simbaye nibuka, ariko simbaye nibuka yazambwira ngo sema tungo nta kintu kiza kimuvaho usibye kabisa. mwabitoye yazaba nkuguha nk'udufaranga se wenda ngo agwe na tike uzamuke, nta kintu kiza kimuvaho usibye kabisa. noneho nawe byamuteye isoni nimbeshwa ngo nuko nawe azazikomeza. byamuteye isoni. noneho naje gwaguka ndamubwira umwana ni wanyohereje nyine urwo rufaranga rw'inzira. noneho nawe akaba yagumye kumbwira ati tuzoza urebe undebera abana. noneho ngomba kumwira ati sese moto naya yanje ntore urugendo rwo kuva mu Rwanda ndenga iyo muri Kenya ese nzobishobora.
nuvuga noneho muri ico gihe ngaye muhakaniraga hazaga gukubitiraga amakukuzukuru kanje gakambwira ati nagize igitekerezo cyo gukora ubukwe noneho mushigikiye gakamye kambwira ati wowe gamuzehe sokuru tuzoreka kumberaga mu bukwe noneho bikubitiyemo nakurya gasema tungo ariko agumaga kumbwira nubwo na wenda tekereza ko ashobora kuba atarabifasheho kuko yari kubona urufaranga ndebera abo bana ko atari bahe bakomanga bo kwantuze kwa Nyiramuzungu ko usanga ari bo bahe bakomanga ni mukuza nabo bagahera ku bihamambiro nabonaga kubuza baza bashaka nuko noneho nimbeshwa ngo mwana Sematungo ariko mpamagara bikubitiragamo n'ibyo byose ndazaga Sematungo ndamubwira ati none ndaje umwana mpaye urufaranga rw'inzira nawe uzoshake gurungarura kandi uzonshakire n'ikoti ndaza ndebera abo bana bari mu gukungura bagati ibirato biraho nuko noneho ndamubwira tereka ganze uzonshakire ugwinziraga nyine kandi inzobyo muri Kenya nyine nama ndongora ntahe tuzicara sindicara kandi mu Rwanda nasaje bari bambwiye arambwira ati nukuri kose wa mugabo uzogende tugatinde bitewe nyine n'ibyo bibazo mwagumye kungiye ruguru turi mu gukundaga twese ngo uko bibaga twese tube turi kumwe kandi gabampaye n'ikibari barimo gukunda ko umuntu agenda gutya nuko nyine nanje babonye ko maze kuborera mu nzu uwo mwana nyandikira ikaratasi gandaza noneho Sematungo ganzino muri Kenya dufitanye indagano nawe ko ari uzonshaka igoro faranga ruzonsubizayo nuko ejo bundiga utagira telefone ako kayanza ari ku mugore ari mu kugenda kundi uruzi niriri wayamazi wawo nanga tari muri skara amazi y'urudere ndimo kwamanywa kandi nayo umunyu umugani wawe ngo nicumve nuko arimo kwamagenda isaha imwe shaka injira ngaho isaha 9 noneho nimbeshwa ngo naje ntavyo ndi mu gutora abanirwa nsambagurika ahangaha ntaco ntoye ariko kandi nubwo naje ntaco ndi mu kurya ngakunda ngo kibone gakirinka kare wowe wombwira ngo umuntu mwoheruka namutamiye utwani injoro nkaja gukunanguka boga bakavyuka bagenda igicuku kandi iyo mu mabarabara baba bagenda batora bahunjura nubwo yenda batorya ngo barye ko bavyita kurya umugani wabo ariko baba bagenda bahunjura iyo mu nzira naho nganje nkama kunanguka ni kuri uyu museko kageze isaha 9 nkabona ari yazakigororera nzambona n'amaboko yiwe azasana yaje gufata magi kugira ngo azahishu uwo mutsima ijoro rikaba rirafashe inzara yandiye nasambagura isanga simbe nk'ibishoboye caga ifu canje ni yanje intsinza hanga simbe nkiriye wowe nuko Sematungo nawe gayagiye iyo ngiyo muri ibyo bayimanjwe y'akazi kazi ka Sematungo karahaba bereka nkwereke nayo yaje none nari mbonye ngo ngwi telefone umwohereze record uratona mwana wanje timukumva kumukushiranye oya uratona makutano yarabaye noneho gamakutano mwana ntuza gafuru kwagumaga kunkurura akaza kambwira ati ngwino suje yabandi bari shoguye nari nsa nyine nufite akabaraga tukirangiza ayo mako y'umwana shoguye rine yagaza viyongiyo yagaza guhaha ibyo kwitegura makwe noneho gakaza akansanga akaza kuntekera nuko rine ngo amare kugenda sigaraga hanga shobundi makutano ga mwana gafuruko gakaza kuntorera yambwira ati nonoga muri ibi biye byo gusenga makutano ya Nweri ngwino nza ngufata ikiganza tugende tugereyo
twagendaga none nkirirwaga nicara aho ngaho nataga nkumva natagangaye ngashika nkaryama nuko ariko gaba kazana bindi impamvu nabaza nkabagira nk'inabi cane ni ukuvuga ngo hari umukecuru umwe nza numva ngo yaraje ngo akaza avuga ngo ashima mu mushasha yaraje kwivuza akazavuga ati mukecuru warakize taha mukecuru akama yanga ngo ntarakiraga yarashimye ino wahunze inkwi n'iki no gukuka nuko marega arangije umuhungu arambwira ati noneho reka nje kukugurira umuti wa mbere n'uwanyu wambona isazi baye 10 se zibaye 10 ati reka nkugurira umuti wa nyuma nibidakunda uzurira indege nanone ugenda umukecuru yari ugwembe yarakize nuko wa muhungu yamagenda amuzanira shokora wabishoboye gazaryaga shokora isanzwe arambwira ati niwo muti wanyu shokora niki yaje nibi biza biryohera baza barya nuko ashize mu kanwa arambwira ati uzoza uryaho rimwe ku munsi ya shokora ishire umukecuru aramuvuga ngo mbaye muzi kubera amanyanga none nawe yoba uwo mukazana wawe azagira ngo nawe akabikaba yatuma nakwicisha iyo nzara ahubwo reka nje nguhe Sematungo uwo mumbonera mworeze rikodi mushakiraga nawe n'amaso niba kwama numva kumwuka neza wese kuko ni mu gukomeza kugira ngo ukabinda wowe uretse urahita uvuga sangaje reka nze mfite amazi mu gakombe nama ntangira se mubwira ahangaha vuga muri aho se mato muri aho neza turaho turakomeye nije wagumye kurwara nyine sinamenye nimba ubwo busa wazanye ngo n'umugore nimba yarakuvugishije nanjye babarire no kukuvuga kwanje nuko noneho namuhaye yijwi ngo ari kunyoherereze akubwire nyine ko narwaye sinamenyega ko byakugezeho nuko nararwaye ngwara yindi yanjye noneho ngo mare kurwara afatiramo na ruvutura n'ubuganga byose n'amaso namye ngwara nyine yampye ko niho ndimo kumva ndi mukuribwa cane sindi mukubasha kwihina nuko none ga jewe yari afite ibibazo 2 cyangwa 3 ikibazo ca mbere ndetse uzataha ryari kuga wagiye turi mu makutano ntitwigeze tuvugana ico ni kimwe ndetse uzataha ryari nkubone ico ni kimwe ica kabiri jewe nyoko arimo kwicara hamagara impamagazi za buri munsi nyoko uko se biracyari ko bivuga nyoko arimo kwicara hamagara ejo bundi abo twabanaga iyo twahungiye baraje baguma kumbwira nyera makuru y'ibyo bagumye kubona iriya nyoko arimo kugira gutya nako karengeta afite akakirwanka na wenyine nuko nyoko akicara yohereza uwabonye abahisi n'abagenzi akambwira ngo ntahe kandi ariko kuri nanje nasize musezeranyije ndamubwira ngo sinzorenza ukwezi kumwe kuko nawe wari ubizi gakubitira mu bukwe bw'umwana ndasa none ga mwana wanje sinaje gutura ino naje ubizi ko mfite urugendo rwihuta none ga ico ni ca kabiri ko ndagenda ikindi congeyeho kandi nkubwira mwana wanje Semato ariko Semato iri nishaka ko natandukanye nawe nzikuru umugabo aho waje gushaka kakayanzari k'umwana aho uko wowe wananiwe kurebesha amaso y'umubiri n'amaso y'umwuka ntugisenga ushaka umugore mwiza umugore singiye kuguteranya sinkirya ariko ibyo kujya byanye se birabateranya n'umugore sicongeye kukubwira umwana wanje uzunyumva ariko gakandi ariko utone nkanje uri mu kuvyukira hamuri intebe yawe ku musego aho abantu bari mu kuza bagasanga narambutse mu nzu
uyu mwana wo kwa Runezerwa niwe unzaniye kerediyefe shize mu kanwa, ururimi niho ndukuye. Aho ibi kuko uyu mwana wowe waza kuvugisha, wowe warashatse warebye gute wa mwana, warebye ute? None ga yewe yaragize ngo akubaze ndetse washatse ute? Ico ni ca gatatu. None gico nongeraho, jewe nyine yaragumye gushimangira ngo kuko natekereje gutaha unshakira urwo rufaranga gwitike mwana wanje, kandi bibaye ngombwa ubonye byo kunda utahe uzungereho, nje warashaka kukuganiriza mbere yuko asubira iyo yavuye. Vugane nawe kurya impanuro z'umubyeyi zirashobora kugishoza hindura akanwa kanje konuka, ariko ibyo kuvuga byo kumvikana. Kandi uriya mwana washatse nawe n'umwana wanje ntaco mugaya, ariko kutamenya kwe byogira ico bitanga, mbaye ngize ico mbivuga ku mubyeyi wanyu. None ga iyo kuja mu Bubirigi nimba ni muri Belgique mugani wawe, ndagusabye mwana wanje taha uzaze kuba nyakitelefoni, uzaze nushikanga njewe tuzoganire nawe, wishaze n'uyu mugore wawe nundi. Ese ko Simiyoni yavuga ngo azoza kandi ari so wanyu, Simiyoni gawe ntazagwishira ibanga, njewe ko narishe ndi nkaso kwanga kuguteza urwaha mu bantu muri inkambi mwana wanje. Aho Sematungo nanje ngo Sematungo yo kwavugwa mwana Simiyoni nagera ahangaha, Simiyoni bazashika abwire mugore wiwe, kandi ga njewe nishika nkabwira ayo makuru na Stasia ntazayavuga, azagaya nyine nawe ahebe. Ariko se mwana Simiyoni nagera ahangaha azoyabwira wabo, kandi nayakura hano Simiyoni azaba ageze kwa Miriyamu. Miriyamu namara kuyamenya abo kwa Hose ntibazaba yamenye. None ga njewe yaravuze ngo uzaba indirimbo mu Banyamulenge, nje yaragusabye ngo utahe twige kuri iki kibazo cy'uyu mwana w'umukobwa. Kandi Abafaransa nibo bavuze ngo la trapage, Abafaransa baravuze ngo traper deuxième fois, nekizami yo gitsinze umuntu azagisubiramo. Jewe none no mukristo kandi nzahora ndiwe mugani wa muririmbyi, ariko kandi nimba warakoze ikizamini nabi uzusubire mu kizamini. Njewe wanangije avuga ngo ushakira urufaranga kandi utahe abonane nawe n'aka Kayanza ariko umugore wawe tuzoganira. Sawa, murakoze cyane. Barasha ariko banyumva se? Nari ndone ibyo no nimba no hari ico basize utekere. Ico kurya sesha tubishobora. Ndakira rebe ko nikupa ushira. Oya yereka ndebe uko ngira. Utekere. Ise ni yawe ngana gutya. Warakize wowe nturabo gushaka. Oya? Ariko sha mushaka neza. Mushaka neza noneho nturuzi. Babaza mushishose. Cyane. Wowe reka ngire. Ngo kande nimba ngo nkugirira basi n'icayi. Ushega nimba ari ibyo byanyu by'ubwana. Tuba nambaye ega nuko narwaye ngo nkubwire indo. Ibyo se navyo ko ndabonaga kurwaye ndarinda ngubaza. Twaga dukunda badusuka amarira. Sawa shangaho reba nimba ari shumonera. Nagusanga muco ko ni takikunigira mu mwene nsoza bazaboroha se. Sawa reka ndebe ubwo turavugana. Gaho usinziriye aho ngaho ndakubwiye. Ndasinzira se nuguhwera. Sawa. Siye bahwereye mu nzu nyine. Siye barahwereye nyine. Ikosa ndebwe n'abahise.